kaşire şu dilimi beritine li 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 şaşbı şaşu vay vay beritine zalım zalım şaşbı şaşu dilimin beritine zalım zalım şaşbı şaşu dilimin Deriya peşin li 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 peşim alır şu vay vay Beriya peşin zalım zalım peşim alır şu dilimin Beriya vurti li 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 pırır şu vay vay Beriya başın zalım zalım kofi haru dilimin Beriya başın zalım zalım kofi haru dilimin Areki da li 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 baş khili vay vay şevli khada zalım zalım sıfıra seni dilimin geçi ordak bu li 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 lavhe senu vay vay Gece ordak bu zalım zalım lavhe seni dilimin Gece ordak bu zalım zalım lavhe seni dilimin Gece ordak bu zalım zalım lavhe seni gelek spas. Bele temaşavanın heja و برومت ام وی هفتیجی برنامه رنگ هنرت بجن دم باش چاخه و خوش بی وی هفتیجی دیسا ام استانبول نه خبات کاره که هنرمنده که نوند چند مزوپوتامیا حواله که جین هنرمنده که جین به آلبوم خویا نو به ناو چوک رش باران بوز یل ایرو مهوانین میا ام به هبر مهوانین مالا ونه ولی حوالا باران دیگه کی بخیر و خوشی سرسرا سر شعوات هاتی برنامه رنگین هنری براستی جی بر رنگ خواه و بدنگ خواه و بخبات خواه تجی رنگ جدا تدا برنامه میا رنگین هنری سپاس که ماموسته سرچاوی و آنه ایشی نبخیری دابی گلک سپاس حوال محسوم تیجی گلکی بخیراتی حوال چکدار و حوال حسین جی او جی امکدارین ما خبات کارین منا کدریجین منا امتوجین خونجی سرسرا سر شعواتت حوال باران آلبوم هری داویا دویمین بناوی چوکا رش از باورم دمک گلک نیزه درکتیه و افسترانا دست بیک جی تخواندی از باورم جو آلبومیه امیج آلبومات دست بیک گلو دوی پیواجویا برهف کرنا از بیجم سترانان ده چه کرنا ویده و زور و زحمتین وی و توک خبات کاره که نوانده چند مزوپوتامیای در چاوا برهف که زور و زحمتی وی چنه و یک حواله که جین لمتروپولین بیجم جدا مزین چه کرنا موزیکا هنر چه کرنا موزیکا کردی چاوا زور و زحمتی خود چنه و
ام سری ده تناس بکن باران بوزیل جبر کو ام تجنیز ناس کن لی تماشاوان مجی بلا هیم بهتر جده ویتا بلا تجنیز و ام خوازن کو تناس بکن کرم کن مامۆستا ئەس ji depê me min ev albûma dawî de jî stranên gelerî yê depê piranî min çêkir. Min hîna ku kesê yani negihîşte gel ez bêjim bi rastî ew yani gel di nav xwe da dibêje lê henî her aliyekî erê min ew derleme çêkir yani stranên depê û yek stranek yê Botaniyê heye yek jî yê Erzurumê ye yê din hemû yê depê ne stran yê depê ne wekî din jî helbestêk Fîrik Dede heye Fîrik Dede jî ûnzanin ji Dêrsimê ye pîrekî hêja ye helbestê wî min müzik çêkir û navê stran Dünya ye ew Tirkiye ew strana wekî din jî Çûka Reş ew hem mûzik hem gotin ya min e ez dixwazim Çûka Reş mesela yani gotin û müzik a te ye erê deman ku te Çûka Reş fikirî mesela te çi fikirî te xwast tu çi pênase bike te xwast çi peyamê bidê mamoste ça bêjim yani min gotiye ew derlemê depê stranên depê min derxist holê ew jî çawa min ez yani xeml û xeyalê me da işte gund ew extiyarê gund û bi hev re çawa diaxivin çawa henekan dikin û ew mesela têkilîke erê bêjin ya orijinal xwezayî erê xwezayî xwezayî bi axêre hevpar bi Erê. cîrantiyê re hevpar bi parvekirina danûstandinê re hevpar di aliyê karûbar de her tiştî de Erê. kolektif em bêjin ya aynen erê te xwest xebateka wisa rekayî kerem min ji bo wê işte ça bêjim mesela genim dişon û davên sermalê û bi hev re karê dikin erê limsê çê dikin erê min xwest ew wî bidim ça bêjim wekî tiyatral jiyanê he wî jiyanê ez wekî tiyatral çê bikim û gotinê wî müzika wî min çêkir ew wisa yani bi rastî jî ez jî wî stranê hez dikim wek jî min da ser navê albûma xwe Çûka Reş gotin müzik jî yê min e min wisa ew kir wekî din jî ew bi rastî jî gelek zehmet e yani ew stranên gelerî mirov gerê here bi kesan re biaxive û guhdar bike yani kesên ku extiyarin bi rastî jî ew çand û hunera gelê me dizane mirov gerî yani her kevirekî bilinke û binêre ew jî hevalê bavê min hebû ozanekê gel e yani İsmet Kılıç navê xwe ozanekî hêja ye bi rastî jî pir alîkarî ji min re kir min stranê xwe gelerî hemû ji wî qaynax ew e yani yani belê dema ez bawerim te demî tu diçê depê yani ji wê çandê nequtî çiqat û til metropola dijî jî heval baran mesela taybetmendiya depê çi ye di nav çanda ez bêjim kurdewar de her herêm xwedî taybetmendîk xweşike bedew e rengeke mesela taybetmendîke depê di aliyê ez bêjim folklorîk de di aliyê ez bêjim müzîkê de di aliyê çêkirinê de di aliyê berhevkirinê de çim xwedî çi taybetmendî ye yani navbera çar bajaran de ye ewik dep yani ji hemû bajara sûd wergirtiye erê yani çawa bêjim navber işte bin çewlik jî nêzik Dêrsimê Meletê erê Amedê erê û yani her ewikî her bajarekî de tiştek girtiye
لی جداتنا خوشی yani heye çabejim çandeki xoy Resen heye. sekineki xoy cuda heye az usa bejim şha yani bajareki pri berxodere jî yani az ji bo jî serbilindim yani ji bo vêkê wekî din ez çabêjim hani hettanê ez şixa 10 salî li wê derê ez jiyam çûm mekteban dibistanan 10 salî şiva ez em hatin İstanbolê yani car caran şixa em çûn hatin ama ew qasî ez bêjim pir ez çûm hatim her sal ew derfet tune bû em erê باشه اول بارن که ایدی ام هر آلبوم دست بکر ام استرانه که دیجی ام گهدار بکن و امی صحبتا خبر دوام بکن
gelek spas براستی جی افستران تا فرمت پر خوش داید وار ولو رنگک بهنک جدا دا داید هوال باران گلو چه کرنا آلبومه ده از بیجم زور و زحمتی خوش چی بود یعنی زور و زحمتی خوش چی بود ده چه زور و زحمتی خوش تکشان حیانی تا اف آلبوم از بیجم برهف کر و تا تومار کر چاپ کر و هات بلاف کرن Yani her ali daji zahmet heye çünkü hem berhafkirina repertuarê hem aliye maliye bêjim yani aborî aliye aborî her aliyekî jî zehmet e lê mirov ça bêjim zehmetiyê vê karê kêfxweşiyê dide meriyan. ne beli Evet. yani hezdi demek Hez demer, evet. Ji bo wê yani ez bêjim bi rastî jî qet tiştek hêsan nîne. Yani هوال باران ببرنا شوي كنت هر تشوار ولو هيسان وراحت به يعني قدري بيجي بر سفك وي ببا نه مرف تشد كي بلا بك دوی مرف کده کی خوهدانه کی همه یک مرف ولو جدید و جان شب و روزا خواه بیخ یک دناوا لیگرین یک اتمسفر خوش برینی انرژیک مرف برهف بکه دماغو او چت به بلا بکن دماغو او برهم او کار مرف بسر کد و دمی مرف عالیه وجدانی دجی عالیه روحی دجی عالیه مجی دجی مرف هن راحته نوصا مرف بيجي مرف كدك دا يعني اف كدا مرف والا نچو يعني وقت جينك يجي از بيجم المتروبول ووقت نجي خبات كاركي ناوندي از بيجم محكمه خباتي وجدا هنا يعني وقت حواله كجين زحمتي خو از خوازم ولو هن بهتر امتا گهدار بكن هوا برا Mamosta işte de sale az mekemede xebatê berdewam dikim. Navê vê de salê da birastî jî me pir tişt em hîn bûn. Yani belê me pir tişt ez ça bêjim em me pir nedizaniye yani her tiştek سر سر Erê. daha da diten Erê, rast sivik em. daha diten Rast e. Yani vê evekê de vê saziyê de me her tiştek famkirin çawa mirov yani hem aliye çandê de hem aliye zimanda hem aliye her tiştekî de Pêşketina mecî de. rast e. Yani ji bo wê evkê yani ji bo îdeolojiyê çawa mesela hezkirin cuda ye lê famkirin cuda ye. Em tiştekî hez dikin ama çi hez dikin yani ji bo çi hez dikin ji bo fêmkirin me bi vê saziyê de mişxa destpêkirina muzîkê jî min vê saziyê de min dest pê kir wekî din min di işte zarokotiyê xwe heya nikam strand gotin û dewatê malbatê yani ez bêjim işte mîvan dihat ewlad yani ez bêjim beriya ku ez bêjim wer tevlîbûnek xwe ya saziyê çê bike yani te dibêjê li depê an jî li derdorê şahiya de ne wer destran jî digotin yani pir ça bêjim pir yani nav malê da yani nav malbatê sînor bû. erê bi sînor bû Yani. pir min ew nekir yani şahîke xizmê te Erê, erê. nasê te Erê, erê. mama te kurapê te Rast e. yani wer ûlo civakî derdora te rast e. nîçe te stran te digot erê min digot heta ça bêjim dibistanan da min ewik dikir hunermendê dibistanan bûm derdxistin ser dikê min wisa digot lê kurmancî qedexe bû tu jî Tirkî te dizanî digot. erê min tirkî digot wisa heya ku ez hatim İstanbulê saziya Mezopotamya kültür merkezi yani Neçemê ez beşdarî bûm xebatê vê saziyê heya najî min du albêm wekî din jî min single çêkir vê dawî min dîsa singlek çêkir yani tek stran min çêkir klîbê jî min çêkir
Wisa yani 10 sal pir dirêj nîne. Lê min nav 10 salê da gelek 2 albüm sê single min çêkir. Niha خباتي تم بردوامن خباتي ده بردوامن هوال باران از بیجیم تایبەتمەندیە هەواڵێکە ژین هونەرێ ده خۆشک بوونێک بەدەوبوونێک ئەستەتیک بوونێک ئەس بێژم جودا دێ ئەس بێژم جڤاکێ مەسەلا وەک ژینێکی ئەف چ باندۆرێتە دکە یعنی هینجی زۆرێ دێتە و هین بێتر خەباتێکە دین سپاس مامۆستا ji bo vê pirsên te çimkî min serî da albûmekê çêkir ew jî ji bo jinên berxwedêr em min çêkir jinên tekoşer min çêkir gelek tesîra jinên tekoşer li ser min e bandorê xwe li ser min e ji bo wê min yani wek hunermendeke jin texwe berpirsiyar dît li hember wê tekoşeriyê wê berxwedaniyê wê lehengtiyê ku tu jî wek hunermendekî beydeng nemînî berhemekî bafirînî her bijî spas te gelek berfireh vekir ji bo wê rast e mamoste min ev albûmê da sedê heştê gotin ê min in müzik şeyê min in من her stranek min atf hevalê me jinên Kurd tekoşer berxwedêr min ji bo wana nivîsand û min muzîka wana çêkir gelek yani ev berxwedana jinê jî cuda ye ji her tiştekî yani ez bêjim 12,000 sal e ew yani dest e jin ew berxwedana jî gelek zehmet e ez ji bo wê jî min got rast e min xwe berpirsiyar dît û ji bo wê ew albûmek çêkir başa em jî dibêjin gelek saetata sed carî xweş bê tişta ku min ez tê gihîştim di aliyê nivîs û pênûsa te jî gelek xurt e heval baran lê em di albûma divê em bi sînor nemînin divê em hîn bêhtir lez û baz em bidinê dibe ku yanî illahî her stranên ku tê ez bêjim helbestî ku tu lê bikî tu bixwe bêjî jî niv şê ku dû mere tê divê meriv yanî tiştekî ji wan re jî meriv bihêle û em straneke dî jî ji te guhdar bikin heval baran Spas mamoste ev strana jî albûma yekemîn de min gotibû ez şemî me dayê ji bo dayîkên şemiyê me çêkir saet xweş spas mamoste Ben cumartesiyim anne, cumartesi annem anne. Ilgın bir sabah beni yolda buldular anne. Ilgın bir sabah beni yolda buldular anne. Şemime daye 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 Şemi daye daye kamı Dısı beki heni taha Mandarı da ditin daye Dısı beki heni taha Mandarı da ditin daye
yüzüne sarılacağım. Hasretle annem annem, yüzüne sarılacağım. Hasretle annem annem, deri ve daye daye daye, dısı beki şemiye de, az rüyete hemmez beki, hasret daye daye, az rüyete hemmez beki, hasret daye daye. Kollarım kelepçede, yolumuz uzun anne. Yoldaşlarım kan içinde, ağlama annem annem. Yoldaşlarım kan içinde, ağlama annem annem. Mülleminde kelepçede, riyame dure daye, havalimin affine de, negri daye daye kamı. Havalimin affine de, negri daye daye kamı. gelek spas heval baran براستیجی سترانک پر خوش بده زمانت ملیف کریه ساعتها تا gelek خوش یا براستیجی هنرمندی لگور من اوه یعنی هنرمندی و جوا که دوی هنگ ایش و جان و خوشی و سرکفتنین و جوا که جی ببینی و از بیجم آوا که هنری بین تمار بکی و بپجرینی جاره که دیل وی جوا که لی بلاب که هگه که ام وک هنرمند ام وانتشتا ام نبینین براستی جی پیش روزا ما و هنگ ام زحمتین هین اکتر بکشیرین ولی هوار باران آنها حاضریت آماده کاریت ولو کرتاسیت کاری بین زمان مثلا پشتی وی آلبوما بناوی چوکا رش خبات دیدی دیچی دمکش برای چی بکی وک آلبوم وک ستینگ وک مستران مامسه نها ولا سرimi de yani müziğimi de ev heye dis az ser strane geleri bisekinim. Çünkü çandeki wende heye yani. Az xazım serwi çande bisekinim. Yani az xazım bir çande derxinim hole. Vaki dinci az yani ev gotin müzik rastı çeşit dilemin derket az wina benefisim o ser çava bejim ser skrekan az bisekinim. Çi perskrek heye ve işte jiyane meda em kuderinem kuderi dijin perskreki meçinin az xazım ser vena bisekinim o lekolim bikim gotine xawsa benefisim o yani تدخوازی و هنرمندک جن ببینی که جواکی و پشتی ویجی تشتین کو دبن تشتی کو بین کردن تدخوازی ورگرینی از بیشم آواکی نوای موسیقی و جاری که دلوی جواکی هم بکر. راست تمام مستن. گلکس. ام فرن زانن ifade بکن تزانی. لی اوجی. ستران به موسیقی. لی هوا بالان براستی اوجی که ماسیک می یعنی دوی تقص
چی دی بلا به راست یعنی هند متروپولا دا ام دیجین گلک مثلا نتویندنی هنه لی یا هری سرکه لی مریم هنگ کاری به دوی عالی زمان ده هیم بهتر خواب پیش بخی جبر کو یک و صبح پیش روزی جمره یا هری گرینگ اوه کو امنی کاربن خواب وی زمانه دایی که ام چاندا خو جواکا خو خاکا خو نتوا خو دیروکا خو هر تشتی خو دوی ام وی زمانه زیر و زیرین ام رابر بکن کو ام نفشه کو بیجیج ما سود ورگره و بردوامی که هین خورتر بکن هوار باران از باورم ام هیدی هاتن داویا برنامه خو از برنامه خو خاطر خو بخوازم و امی بسترانه کی و پیو گریدای ولو پوتپوری که خوش ببورینن بله تماشاوان هجا و هفته جی هنرمند کمیا هجا جن حوالا باران بوزیر جناوند چاند مزوپوتامیا استانبول بو مهمان برنامه رنگین هنری امجرید بجین گلک سپاس حیانی برنامه کدی ام سپاسی خوشبان حوالا رجی جاره کدی دوباره دکن حیانی برنامه کدی به هنرمندک و هنرمندک کدین امی پیشبری مهوانین مالا وبن من خیر و خوشیده و حوال باران فرمو لولو پسمامو دوراجی پوتپوری خجارك بلندراناكي لشکری دشمن مچیای جورن وکی خوشمراش هف بلاناکی وکی خوشمراش هف بلاناکی لولا بسمامو زانم خوش میری بسمام رستم یالنز دین شری بسمام رستم یالنز دین شری روژا حلالی روژا لیدانی میروگر ناسی دوتمام بگوری میروگر ناسی
دوتمم بگاری بردم چوله یا من مسکین وره سکینه داره حوله دیلو مسکین وره دزدین کرم بردم چوله یا من مسکین وره کافر باب وره من حیات تل حیات دیلو مسکن وره باب خوازی بخلات کافر باب وره ki bahare vay vay gidiyle gidiye Ceylan daydım bindare derdu kule sakine Şevşeveki bahare vay vay gidiyle gidiye Ceylan daydım bindare derdu kule sakine Şevki payize vay vay gidiyele gidiye Şevki payize derdu kule sakine Şevki payize vay vay gidiyele gidiye Kef haşe paşlakize derdu kule sakine